салом, наврӯзи шумо муборак ва хабарҳои радиои озодӣ аз рӯзи ҷумъа 20 мартро ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. ҳамсари Умар Али Қувватов, раҳбари кушташудаи гурӯҳи 24 мегӯяд, бо 5 фарзанди ноболиғаш нияти бозгашт ба Тоҷикистонро надорад. Қумринисо Ҳафизова рӯзи 19 март ба радиои Озодӣ гуфт, мунтазири посухи давлати Туркия дар бораи гирифтани ҳаққи паноҳандагӣ аст ва дар сурати мусбат будани посух дар Истанбул мемонад. агар мара Туркия қабул кунад мазори шавҳарам дар иҷоз, ман дар зиндагим ягон вақт шавҳарма нияти партофтан надоштам. ба хотири ҳатто ман аз ҳукумати Туркия илтиҷо кардагӣ ҳастам ки дар назди қабри шавҳарам як ҷои дига ба ман битиҳам ки то ки яке ё ман ё ягон фарзандам назди падараш бошем оилавӣ. Умар Али Қувватов, раҳбари гурӯҳи 24, як созмони мухолифи давлати Тоҷикистонро шаби 5 март дар шаҳри Истанбул куштанд. Наздиконаш ин кушторро марбут ба фаъолиятҳои сиёсии ӯ медонанд. дар Тоҷикистон Қувватовро барои ҷиноятҳои иқтисодӣ мавриди пайгард қарор дода буданд. мақомоти Туркия дар робита ба ин қатл чанд нафарро дастгир карданд, тафтишот идома дорад. модари духтари ноболиғе аз ноҳияи Восе ки баъди моҷарои хурде даст ба худкушӣ задааст, мегӯяд сабаби худкушии духтарашро намедонад. Насиба Мирзоева, сокини рӯстои Тугараки ноҳияи Восе, ба радиои Озодӣ гуфт, духтари 17-солааш Малика дар мактаб фаъолу босавод буд ва ҳеҷ кас интизор надошт ки ӯ рӯзе қасди ҷони худ мекунад. Малика Мирзоева ба гуфтаи ҳамсинфонаш дар мактаби рақами 11 ноҳияи Восе қабл аз маргаш нақши арӯси гунгро иҷро кардааст ва баъди ин гӯё мавриди сарзаниши наздиконаш қарор гирифт. дар мактабам талабаи беҳтари буду. майлис шидан майлис рафтум, хезондам. раҳмат ба падар модарями. бо ман хасан шидам. ному фаҳмидаш агар гуфтам барои чӣ мегӯӣ? гуфт талабаи беҳтарине. мудири мактаби 11 ноҳияи Восе Раҳматулло Юсуфов низ дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, сабабҳои худкушӣ кардани Малика Мирзоева дар рӯзи 17 март барои ӯ низ номаълум аст. дар Тоҷикистон солҳои охир худкушӣ ба хусус дар миёни духтарон афзоиш ёфтааст ва як сабаби онро зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон медонанд. дар шаҳри Душанбе гурӯҳе аз олимону донишмандони Тоҷикистон ва Ҷопон гирди ҳам омада роҳҳои таҳкими ҳамкориҳо ва инкишофи илму технология дар Тоҷикистонро баррасӣ карданд. дар симпозиуми дурӯза профессорҳои донишгоҳи Сукубаи Ҷопон ва олимони донишгоҳҳои гуногуни Тоҷикистон ширкат доштанд. дар ин нишаст роҳҳои нави табобати саратон, истифода аз манобеи алтернативӣ барои ҳосил кардани нирӯи барқ ки Тоҷикистон ба он эҳтиёҷ дорад баррасӣ шудааст. Так как мы знаем, что в Таджикистане имеется дефицит электроэнергии. дар Тоҷикистон медонем ки дар мавсими зимистон камбуди нирӯи барқ эҳсос мешавад ва мувофиқи қонунҳо аз ҷониби парлумон ва президент тасвиб шуда дар бораи истифодаи манбаъҳои эҳёшавандаи энержӣ аз ҷумла партовҳои маишӣ барои ба даст овардани нирӯи барқ ҳам ба кор бурда мешаванд. яке аз роҳҳои коҳиши масъалаи камбуди барқ ҳам ҳамин аст. донишмандони Тоҷикистону Ҷопон аз ҷумла дар арсаи нанотехнология ва таҳқиқи хосияти металлҳои нодир ҳамкории зич доранд. нишасти мазкур ки бо мусоидати сафорати Ҷопон ва Фарҳангистони улуми Тоҷикистон баргузор шуд, рӯзи 20 март дар Душанбе ба поён расид. меҳрнигори Рустам, овозхони ҷавон ва шинохтаи тоҷик ба шаҳри Берлини Олмон бо ҳадафи ширкат дар базмҳои наврӯзии тоҷикону форсизабонони ин кишвар сафар мекунад. нахустин консерти рӯзи якшанбе 22 март дар шаҳри Берлин бо ташаббуси сафорати Тоҷикистон дар Олмон барпо мешавад. дар як суҳбати ихтисосӣ бо радиои Озодӣ дар остонаи сафар меҳрнигори Рустам, барандаи ҷоизаи имсолаи тамошову эвордс, гуфт, аз наврӯзи гузашта то наврӯзи имсол 14 таронаи навашро тақдими ҳаводорон кардааст. мусоҳибаи наврӯзии ҳамкорам Шаҳлои Гулхоҷа бо меҳрнигори Рустам тақдими шумо мешавад. ин бори аввал аст ки масалан дар рӯзи наврӯз дар берун аз кишвар баромад? чанд дар Лондон будам, дар Париж, дар Туркия будам, ва дар Олмон ки наврӯзро
جشن میگیرن. خب میبینم گلم توفه گرفتید. این گل از کجاست؟ این گل از همون چرابینی پس ما رسیدن گل. نه داشتم لیکن با دیگران توفه کردم یک تاش به خودم. خب مبارک باشه. منیگار مثلا تا جای ما میدونیم چند پیش ما حتی جایزه داری تماشا بودید مثلا ترانه باران شما بله در اونجا به طور رکوردی تماشا بینن اون رو تماشا کردن. همین گرفتن جایزه در همین گونه یک گیم جشنواره برای شما چی داد؟ چی موفقیت داد؟ این البته خیلی که گفتم خوب است وقتی بسیار زحمت های ما رو قدر میکنن مخلصان تماشا میکنن. این البته باعث افتخار است باعث خرسندی است که مثلا همین مهنت های من برابر نمیره. دو کلیپ اخیر شما رو در ازبکستان ثبت کردید و ما مشاهده کردیم که با ایمیج نه. بله. مثلا چرا در ازبکستان شما کلیپتون ثبت کردید و همین گونه ایمیج انتخاب کردید؟ تا کجا با این ایمیج شما را فکر میکنید مخلصانتون قبول خواهند کرد؟ خب هنرمند نباید در یک جای ایستاد، باید همه وقت در جستجو باشد، باید همه وقت هر خیل مثال ابرازها برای خود وای کند تیار کند، چون که ما هنرمندان باید که در یک جا نیستیم در چشم مخلصان باید هر خیل باید باشیم. برای همین باز در تشکیل کلیپ کردن بسیار ترقی یافته شده است و برای همین در آنجا ما تصمیم گرفتیم و کلیپ های اخیرمون رو در آنجا ثبت کنیم و فکر میکنم که کلیپ هایم خوب برآمده است. لیکن این رو خواهی تماشابینان بها میدهند نصیب باشد ماه اپریل شاید کلیپی اخیرانم برای چارگانیک هایی که روز 30 ینور در دوشنبه به دنیا آمدند نخستین نوروز خود را در منزل نو در مرکز پایتخت تاجیکستان پیشواز میگیرند. فاطمه، زهرا، خدیجه و فردوس که فقط 2 ماه دارند چند پیش به خانه نو مجهز به مرکز دوشنبه کوچیدند. گلشن مجنون و مادر 4 طفل دستروی میگوید که از بریاکوبان نوروزی بسیار خرسند است و امید دارد فرزندانش در محیط سالم و شرایط خوب بزرگ میشوند. بعد تولد این چارگانیک ها حکومت تاجیکستان به گلشن مجنون و یک خانه 3 اتاقی هدیه کرد. گزارش کامل ما در این موضوع و هم برنامه های نوروزی دیگری ما در وبسایت رادیوی آزادی، صحیفه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیوی آزادی برای تلفن های همراه قابل دیدن است.